Imos empezar facendo a entrega a un equipo que foi campeón de Liga e campeón galego de Copa de Outono. Imos a darlle un aplauso moi forte para o equipo cadete masculino do Club Baloncesto As Pontes. ¡Vamos! A ver onde está ese equipo, veña, vamos arriba. Ao final aplaudíades, queríades me enganar, Imos a pedirlle, por favor, a Alén que faga entrega deste premio a estes rapaces que temos aquí. E vosotros, rapaces, sorrintes, que aquí van a sacar fotos, isto queda despois para a posteridade, que ahora que isto de Twitter, Facebook e demais non se libra ninguén, vamos. A ver ese aplauso, veña, vamos. Noraboa, rapaces. E veña, vamos. Continuamos, veña. Que aquí hai máis xente que ten que subir, veña. Como nos despistemos, isto pode ser máis largo que Benur, A ver, agora é o turno do campeón de España de Culturismo Junior Guava 2015. Un aplauso moi forte para David Bellas. Por favor, Ana, entregámoslle aquí a David. Vamos, David. E agora o turno para o campeón autonómico de pesca na modalidade salmónidos mosca. Un aplauso moi forte para Vicente Pico Anidos. Por favor, Chicho, entregámosle a Vicente. ¿Dónde está Vicente? E agora é o turno dun rapaz que pode ir moi rápido ou de taxista se yo pide a moza. Campeón galego de slalom, Adrián Bouza. A ver si Valentín fai entrega dese trofeo. Adrián, vinte máis rápido no coche, co coche que sin el, E agora é o turno dun rapaz que imos a mencionar somente un logro, ten moitos máis este ano, pero campeón ibérico de RAIS de orientación 2015, un aplauso para Felipe Peña. Aquí temos a Ana que lle entrega ese premio. A este podédelo ver se ides polo rego do inferno. Bueno, intentar velo porque baixa como un tolo. Campeón galego de descenso de montaña de élite 2015, Manuel Pellón. Imos pedirlle a Alén que nos entregue ese premio. Isto mesmo, isto se vedes na bicicleta nin o vedes pasar. Así camiñando e non vemos. E agora é o turno dun crack. Un crack. Non solamente como atleta, senón como persoa. Subcampeón galego de veteráns en 10.000 metros. Xosé Manuel Meizoso, igual non o coñecedes. Minecho! E agora, unha rapaza, campeona galega, parellas cadete, modalidade freestyle
e subcampeona galega parella sub-17 modalidade freestyle. Un aplauso moi forte para Beatriz Felpeto. E agora é o turno de xente dura, duros de verdad. Finisher do Ironman galego Norway Streaman, un aplauso moi forte para Juan Carlos Barros Rochela. Non está Roche por aí? A ver, ten alguén localizado por aí? Non? Bueno, pois haberá que guardarlo logo. O que vos digo, está adestrando, non vos despistedes, Este colleu a bicicleta e dixo, vou hasta Santiago. Bueno, pois nada, pero non pasa nada, temos outro, Temos outro. Vamos a darlle un aplauso para o seu compañeiro. Vamos a darlle un aplauso moi forte para Aitor Franco. Aitorman, tamén finisher do Norway Streaman. Eu creo que agora había que falar con Aitor que vai a buscar a Rochela porque é o único que o da pillado, así que... Vamos ese aplauso, veña! Outra rapaza, campeona galega cadete de tiro con arco recurvo, Cristina Castro. E agora, este rapaz que foi convocado ca selección española de fútbol sub-17. Un aplauso para Enrique Fornos. Turno agora do campeón de España junior de tiro con arco recurvo, Daniel Castro. E imos finalizar estos recoñecementos dando o último a ese rapaz que ten 4 ouros no Campeonato de Asturias e Copa de España de Piragüismo, Borja Prieto Valera, que hoxe non pode estar aquí e que recolle o premio a súa nai Rosa. Un aplauso para Borja, vamos! Bueno, agora imos agradecer a Ana, a Alen, a Chicho e a Valentín a súa colaboración. Por favor, imos baixando. Algún está como a min, non, dicindo, ostras, pois non sabía que eu tiña tantos veciños que ganaban tantas cousas, verdad? Cross on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got
got out and looked down, I noticed I got a flat. So I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like a mist. So I walked down toward the end of the road, and in the fog a woman appeared. She said, "Don't you worry, my friend, I'll take care. Take my hand, I'll take it there." Oh, take me to a place without no name. 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 As she took me right through the fog, I seen a beautiful city up here, where kids are playing and people are laughing and smiling and loving the field. She said, "This is the place where no people helping with love and happiness." She turned around, looked down in my eyes and started crying and come again. "You've got a friend." Oh, take me to a place without no name. No name. Take me to a place without no name. A place without no name. Take me to a place without no name. Take me to a place without no name. Oh, yeah, doggone. Oh, she started liking me, kissing me, and hugging me. She didn't really want me to leave. She showed me places I've never seen and things I've never done. This really looks like a lot of fun. I seen the grass and the skies and the birds and the flowers surrounded by the trees. This place is filled with love and happiness. So in the world can I wanna be? So then I went in my pocket, took my wallet on out with my pictures of my family and girl. This is the place that you choose to be with me. Well, you thought you could be in another world. Oh, take me to a doggone take me no name. Take me to a place without no name. Take me to a place without doggone place without take me to a place without no name. No, no, no. La 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 la. Place without no name. La 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 la. Place without no name. Place without place Os nomeados ao recoñecemento a toda unha vida dedicada ao deporte son
José Antonio Pena, José Guerreiro, Rosendo García, Vou-vos a confesar unha cousa. Levo toda a vida querendo facer isto. O recoñecemento para toda unha vida dedicada ao deporte. The winner is Rosendo García. Rosendo, non te fagas rogar, aí tes algo. Bueno, boas tardes a todos. Estou moi emocionado, é unha sorpresa para min. Quería compartir isto con todos os componentes do Esteo, tanto de directivos, entrenador, xogadores do primer equipo, sobre todo con Javi Sá, Diego e todos os nenos das categorías inferiores e a seus padres por estes anos que me levan aguantado. Moitas gracias. Bravo, Rosendo, noraboa. Os nomeados ao recoñecemento mellor dirixente deportivo son Carmen Barro, Ernesto Gancedo, Susana Castro, Estades nerviosos? Como que eu sí? Quen dixo eso? Teño algún motivo? O mellor dirixente deportivo do 2015 é Carmen Barro. Vai a recoller o premio no seu lugar a Quirino Meizoso, vicepresidente da Federación Galega de Karate.